Kaseng New Trap National Liberation Council HNLC hau kerwa lengbau General Secretary kom Publicity Secretary uba San Kupar Nong Trau kapentip bau Vice Chairman Jong Kaseng uba Sofian A Hazarika bajutip kum uman phalang Jyrwa ula Iehnoh kam kum udkhot Jong Kaseng. Hakaju kapor ka CEC Central Executive Committee kala thung bujili uba Teimiki Laloo kum u Vice Chairman batamai Jong Kaseng na kabentahan rubnai. Kaseng kala priang subhai ka jing Iehnoh kam jong uba man phalang Jyrwa halor ka nongrim jong ka jing ngau para breu bar kaseng kala ong ru bagane ka jing Iehnoh kam ka jong u kan omdon jingkta ne pentron yaki ru kom tre kam bat ya ka nongrim jong kaseng nalor kata kala ong ru bagi nongrim jong kaseng kin yai ne wat apdeng ka jing kala yaki nong yalam ngikermen scam ru bana kalyang ki nong shnong jong ka breu new trap kan yai pedeng ban kan mau bat ru ban yo burom ya uba man phalang Jyrwa u para breu ong utay unong yalam kaseng. Nalor kata kaseng kalau ong ru baka kermen scam bana kaliang ka sorkar kan kiar na kabishim kabu bat pendon kam bakla ya kan jing Iehnoh kam jong uba Jyrwa. Henry kan penyai syakmat ya kan lenti ya keren yesuk. Syu ula ong ru baka jing penyai syakmat ya ka jing ya keren yesuk on yalam no da Vice Chairman batamai jong kaseng.